Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga oras amin papagayam, kablaawan da kay amin nga awan labas. Kat ita, adtoy ti pakasaritaan ara pauluan. Managdilaw nga awanan. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Nagpintas di ginatang mo alugan niya adura. Saan ko aginatang tata? Akin lugan ngay nga raw. Lugan mi akadagiti dadakkel ko. Inutang ko tata. Ay, oray ata bay bayadam ay. Uwan tata. Tinapatag kat adam aramat no da napatag apapanan. Ken pang emergency. Wala. Kan mayat ti kasta balasang ka. Tapno ada maipundar. Uwan tata. Tado mo ti sabali pa'y apakausaran ti kwarta. Saan na pagigidanan ti kayat agatangan. Iso nga utangan ti daduma. Nang runa no napatag mo ti pakaaramatan. Gusto ka balasang ka. Unaletan ka. Nagrarama mo na Dora, madani ti lugan. Nga oray di nakabalan ti gumatang. Sana kinaagraraman day jay, Tina. Anya ka ti sa amin? Necessity day jay, sana luxury. Necessity, luxury, agraramani. Unaletan ka ka. Apay ayata kagurguram ni Adora kat nagsimpat a balasang. Balasang ayamat. Kano ba ka balasang? Saan pa'y mat nga iso ti bakit? 35 lang ti tawon na. Addan to pa'y sa isintanan kat bukas la balasang pa lang. Di ad-adan jay 35. Ay basta, bakit hindi dyan nga Dora? Agraraman pa'y. Anya nga minaya ti basol na ken ka. Diyan kinagraraman na Oray saan nakabalan ti may sabang nagagatangin kat gatangan na. Kunam lang kabalan na. Kabailan na ta nakagatang nga ron. O, anya nga ita. O, di adalugan nan. Oray ato utang mo. Amom, Tina. Nasay-sayat lang di inutang mo ti may sa abanag ngam di tinakaw mo. Ha? Unay daytan kaka. Kursunadak di lugan ni Adora. Nagpintas. Saan kay padayaw mo tata? Nagalas tupay. Second hand. Sana madlaw. Pasla brand niya. Nagpintas at talaga. Ay, di mo tagkita tata. Anya, No siya, to ti gumatang yung tilugan ko. Jay, baro ati katangag. Diyak pagtatakon ti second hand. Nagalas. dilaw, Tina. Katawan matlugan mo. Kasla apalam. Ay, diyak la pagtatakunan nga palan. Di mo dilawan ni Adora. Kasi katawan lugan mo. Uray tawan mo't utang ko adakan. Nagnamayak. Tawan ti pampanunutik nga utang ko. Nalagaan lang dahi ta kanya Adora, ta agsuswildo mo't itidakkan. Ay, uray second hand lang aruden. Nakautang pa'y. Makapasuron ka ata o Tina. Si katay tao ama nagdilaw nga awanan. Oray kumaano at damat may tangsit mapulos may. Unay daytan kaka. Apay mo dadyala kay tay sakit na unay ni Adora. Kras ng samot. Ay. Di kag sasagti kas Tina. Dakas na ita. Kanong madaksan ka. Anya kumamot ti pakadaksak Philip. Mabalinda ka akaswan iti dahi ta asumsum ngaw itingiwat mo. Ano lamin mat? Apay, saan akong alibreng agsao? Angam annadam ti ibalbalikas mo. Ta dahi ta ti mangirubukin ka. Isiper mo pala tangiwat mo. Ta dahi ta ti pakadadaulam. Ano lamin kunak manan? Tao ti mangirubo kanyak. Saan na ti ibagbagak? Matibab kunto pa'y ida. Nagkarit kam Tina. Kasayaatan tinaulima, tapno 100% na maliklikan tiriray. Unay daytan kaka. May samot da dya, Bernadette nga utangera.
Anya man ang tibasol ni Bernadette keng Katina. Ay, di kinautangera na Apay na kita tattao. Di na lang bain nga utang iti pagpalastog da. Oy, Tina. Sanda pagpalastog tututangan da. Ay, pagpalastog da. Makikumkumpiting siya mo na dyan. Bernadette kiniadura pa ada ng utangera. Gimatang matitilugan na second hand. Utang mat. Tela dil-dil lawamat. Si Kagay, adagarudlugan mo. Awan! Magmag na ka dita, akas lapimpiman. Uray, tawan mo tutang ka. Awan utang mo, awan matlugan mo. Hinton mabayadan da dagitut utang da. Makunan, akabukbukudan dan dagitilugan da. Si Kagay, adagarod kabukbuko da malugan. Ayaw rawan lugan ko nana, tawan mo tutang ka. Tina, awan ti tao ngawan utang na. Sika lang siguro at awan utang na. Uday-daytan kaka. Apay Tina, an-anon ka takas taunay tiguram kanyak. Pasikat ka ngamin. Awan impaspasikat ko ken Katina. Kundi utang kay tilugan mo. Tapno ibaga ti tao abak nang ka. Apay akas sa ti ugalim Tina. Ay, sana ka pasikat takas kang kadora. Awan ti panawan ko kadagiti basit ti utek na. Iso panawan kan. Paramag! Umutang ka pa'y at ti paramag mo! Ay na nagsingput ka, Adora. No sa balila tao dayta ay indumudumudum dan adadya atina. Diya kayat adadaalan ti reputasyon ko itikaskan ko nana. Ay do siya klati kasta-kasta na talaga ngay sugal-sugal ka. Unay daytan kaka. Eka, miti pagnakman na. Ha? No aramidum dayta, sardengan na kan dayay, uray po utom ti saok. Unay daytan, kaka. Siyak ti maumay ti na Tina. Baybay ak nga rodon, tamakauma. Ikam iti pagnakman na. Tapno sardengan na kan. Saan na sikat ikaskasta na. Ure pa ni Bernadette kat dildilawan na ta utang matkano tilugan na. Bay amon, Philip, no tutupak, may raman nakla may babain. Tutupam, kita ni Bernadette, sinardengan nan. Anya ayat inaramid ni Bernadette, ta sinardengan nan. Inaaperkat ni Bernadette. Sana pinaggidan at iniplak tagsumbangin na pinting na. Nariwag, kat si Mardengan na sumanao kontra kenkwana. Unay daytan, kaka. Di pala na leksyon, isa si kanti mang leksyon na dura. Isanot mo ni tapon ti manggatap na patinggan. Unay daytan, kaka. Mutang manan? Iso magtidamag manipod karagiti tarabitab. Anya ngay manan tinutang na. Daga. Daga, di simenteryaw. Saan? Daga at talunin na. Tapay mo day tatao, tagkarutang. Uray at saan mo't nga umututang iti paglang-ayan na. Uno para ti bukod na pagimbagan. Dudi kat pagimbagan ti pamilyada. Ay, awan da dya tao. Day talaw mututang tam muna. Tapno na pagpasikat na. Makaornong tokit din Idin to tasi ka amang dildilaw kan kuana kat awan pa'y maibaga masanikwam. Ha? Saan kidain? Madamdama, mabayadan naman ay. Oray man utangan na amin, basta mabayadan na. Tenton mabayadan na rin itag kakapatigabanag nga utangan na. Makunan ton abak nang, taadun ton dinaurnong na sanikwa. Sikangay, bungaw, obaw, kawaw. Kasta ti bagbagana kontra kanyak. Isumat ti damag ka. Amumutan, naglapayag ti daga, nagsanga ti dila. Ibagbagana ako sunadak niya adora. Uwan, kunakmat. Apay adi din bagbaga kanyak. Tay nagkakumay ti pagnakman na tay nagsarita kamay. Alabay amaw, makasarak to iti kay batugan na. Tep-tependan to ti sungo na. Unay daytan kaka. Makapangariyat at talaga na diya tao. Ay na, may stress ka lang no pampanunutam, iswabay amon. No si kakas pangarigan, Maria. Makapagtepel ka nga ta.
Ay ijak maki di may baga ngam di naklapad padasanan, taag babaway kuna lang arudan. Nagbasit ti bagina, mamin anok lang nga iyablat di tapuon ti kayaw. Wano ipurwak nga isalapay di tasanga ti kayaw. Ay, nasa umaw. Ibabasnot at talaga na ya, klasit tao. Unay daytan ka. Nana Maria, iti panaglawas ito ang saan mo taon nga mututang ni Adora? Dakkel ti asi ti Diyos ken kwa na, ta nasingpet ken nagagat. Nagagat nga umutang, idi. Ide, ngam ita saanen, ngamen, isun amis mo tagpapautang. Ha? Puno ka din, Nana? Apay, planom ti umutang ken kwa na. Kwa ngamin, Nana. Nagninamot na namin nagagatangan. Nangruna ka dagiti taraong. So, jakpain makagatang iti bagas may. Agdilaw ka lata, bareng tangdanan da ka. Ha? Unay daytan, Nana? Apay, naumakan ngagdildilaw iti tattaaw. Kwa na. Made, tinararamid mo iti kalabas. Kitaom ti tao adinildilaw kan inchis-chismis mo. Baknangan, amangan niso pa yung ti pagkamangam ita, no darigat mo. Mabay na nga rudan kanyadura, Nana. Rumbeng laang agbayin katina. Ta sana sinsinan, dagiti kinabastos mo kan kwa na ide. Ginurgura, mawan gapgapuna. No dagas lataon ni Adora akasken ka, ay nabayag nakan ngan lupak-lupak. Ay unay daytan kaka. Naira na nga isukat na singput nga men. Pudno daytan, Nana. Kaskwa mismo. Nakasingsingput ni Adora. Iswa mababay na kuna yun kankwa na. Angam no, saan nga yabimak nang. Di pa'y ka nagtultuloy lata ti panangiroroman mo kankwa na. Ay saan mo ta, Nana? Anya kita saanan? Lipatin yung pinapalabas, Nana. Ay, siyak lating kaskas jay mo iday. Di ka nga tama pagkawanti na. Apay ngayon ang sakit tinakam yung kanyak, Nana. Katawan mo timadingin nararamid ko kada kayaw. Kastama tinararamid mo kinadora. Ginurgura ngawan kapgapuna. Ita mariknam mo tinarikna na ide. Angam nakarkaro tinararamid mo kankwana tina. Nga raw, Nana. Mababayin ako na talaga. Ada mo labayin mo aya. Ada mo ta, Nana. Mababayin na karudan. Isa kuyugan namang kiday, iti ayan na Dora. Kaya't ko personal nga kidaw ti pamakawan kankwana. Kain ka apay nga ingay kuyog nak. Kamabayin na nga ron mo, Nana. Langgong ka nga men. Pasinsyaan da ko, Nana. Kuyugan da kon. Tapno mapalaganan mo tinatirik na. Ayunay daytan ka. Ne, da kayo matgayam, Nana Maria. Dumanon kayo Ay nagyaman akbalasan ka ungamada ka duwak. Asino, Nana? Ay, umay ka dito yan, Tina. Ni Tina? Wan balasan ka. Mabain nga umay. Iso nagpakadwa kanyak, tanda na patag nga ibaganakan ka. Padanunin nyo, Nana. Tenak mangirwar iti pagsasangwan tayo. Tama nga numabayagan tayong agsasarita. Ay sige nga rod balasan ko tenakayaban. Tanay nagbate di tarubayan. Ay unay daytan kaka. Imbagman, ten may kamot pimasyerti na. Ay wana Dora. Taumaya kagidaw iti pamakawan. Iti ginadakas niyang pagpakitakan ka. Lipatem day jayan. Tinapatag kanya kat nagbalbaliw kan. Kan nakaamiris kan. Agam naladaw na ti amen. Awan tinaladaw, Nana. Basta agbabawi lakit di ti tao iti nagbasulan na. Kan may sa, rumbeng laeng ang mamakawan tayo. Ta agkidkid daw tayo mat iti pamakawan ti Diyos. Kaya't naasawan, agbasbasol tayo mat. Ay na nakasingsingpot na talaga, Dora. Agyaman at Tina. Makunamot na singpot ka ta amom tagpakumbaba. Kan amom abigbigan ti nagbasulam. Wan
talaga nagbasulakang ka. Iso pa nga si mata pakawalan na kuma. Kinunakmatan, lipati mong dayjay, kat mga barwanan tayon. Ay namamabay na ka talaga, Dora. Saan kan ngagbabain? Ala, agmerienda tayo man kit di. Ay na mga matulungan na kasumra kiti trabaho, Dora. Ang mga nadam mo, mga kasapulan. Kat siya kun no kayat mo lakit di. Ay wala, kayat ko, tap na makarunungak mat. Kan tap na damo tigatang ko iti pagbiag ko Tulungan ka tina. No kayat mo ti tumulong kanyak dito pagtaengan mi, swelduan ka iti binulan. Ay wala kayat ka. Uray niya ti paramin mo, Dora. Aramida. Ay unay daytan kaka. Kasta tinasayaat. Ti tao nga ammo na nga klunen ken pagbabawyan tinagbasulan na ket mabindisyonan. Ket ti pagayam tayo anitina nabindisyonan babaen ti panangawat niya adura ken kuana kas swelduan na akatulungan na. Kadagiti gagayem amaragdillaw san tayo apagpapadaan ti tao. Adda umutang nga aramaten na tinasayaat adda umutang apagpalangwad na adda met umutang iti pagbisyo na. Saan ngagpapada? Iso di tayo kumadildilawan nida no saan tayo nga ammo tilaslasatan da. Wano tayo makuna pinagdadaanan nila. Ditan papagayam tinagibusan ti pakasaritaan ana paulwan. Managdilaw nga awanan. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.